qimmeqimuttut 20.000 tinit 15.000 tinut ukiut qulit ingersinerini ikileriarsimapput ikiliartortuarsinnarlutillu qimmilleqimuttup kultuurikkut uqaluttuarisaanera piuaannartitsinissarlu siunertaalu ilismatu saatiineqaleruttorpoq qimmeqimuttup uqaluttuarisaanera sanneqaataalu qanuq pinguajartorsimanera nalagaaffimmi pinngortitappa uqaluttuarisaanera pilluu ilismatusartup Statens Naturhistorisk Museummersup professor Morten Milgård ukiuni pingasuni ilismatusaatiiloruttorpaa nunatsinni ilismatusarfimmi ilniartut peqatigaluit professor ilismatusarpoq saniatiullu pinngortitamik uumasunillu assiliisoq ilisimaneqarluartoq Carsten Evang assiliissaaq. Jamen, den grønlandske slædehund og slædehundekultur er helt unik i verden. Tässä kalaallit qimmiat aamma kalaallit qimuttunik qimmeqarnermi kultuuriat nunarsuarmi tamani immikkuullarissuuvoq taava uagut atuarfinni suliaqarnikkut filmit aamma assit aqutigaluit innutaasullu akuliutinnerisigut kalaallit qimmiat qimuttoq oqaluttuariniarparput piujuarnissaa siunertaralugu aamalu qimuttunik qimmeqarnermi kultuuri inerisarlugu taamaalillutalu kalaallit nunaanni takornariaqarneq suliffissallu pilarsitsiffiaqataasinnaavagut Suliniut qimmeqimuttoq Vilux Fontimit aamma Åge og Johanne Louises Hansen Fontimit katillu 6,6 millioner koronik aningaasaliiffiineqarpoq qimmeqimuttut pilluit ilismatuartut oqaluttuassartaqartullu ilismatusartumut saaffiinissinnaaput tamannalu ilismatusarfimmut saaffiinninnikkut imaluunniit maalimut tassa muumi ajusaq uni nakkat kiilimut saaffiinninnikkut pisinnaavoq